Remakeup ta achu week madaya bauping. Remakeup ta achu week madaya bauping. Frontier Nagaland border kalay maram ngasan kamay Central Team Nagaland li ungkita laydalay. Northeast India we projects cha pangalang da center na geodeck sami haira. Lake Yangator, aju the Tangkhul Expressway bao Iknguira Shimray ina bami dalay, baubing may sa ay nanganang rumsa. Frontier Nagaland border kalay maram li ngasan kaway, Central Team na aju we habda hili Nagaland unra dalay. Eastern Nagaland People's Organization ENBO na statehood demand sada kalaychi yang sangkaway Union Home Ministry we mi gatum committee semhaira, kala atum na aju we sotang Friday Nagaland li unra gaji bao sampanga. Committee China katum tangwi visit unki kachina. Eastern Nagaland now bingwi vang Frontier Nagaland gaho state ngadeda khaishok mi khawai borashunda ENBO na ajahon habda Union Home Minister Amit Shali National Capital li Karajan kasa gahaina. Central Team unki kachi wivang ENBO Central Executive Meeting Twen Sangli Emergency Meeting bamhaira. MHA Committee unki gachichi, MHA Northeast Advisor AK Mishra Nathanda, Intelligence Bureau we Joint Director IBS Dr. Mandip Singh Duli, kala MHA Northeast Division Director AK Thayani Atum Unra. Pau nagahang atishu da atum untang ENBO li sampangra, kala gaganatang Committee China Eastern Nagaland with Tribal Bodies Chini li sampangra, kala ENWO, ENSF li la sampangra. Kwan Bursa, Doboshi, Karanausan Pingli la Karajan Sara, la DC SPI na state officials Pingli la Ngasanra dahanga. Ajuwi Darik Tharada Jishatang Committee Chi Banchali Vada GDC Kathana Pingli Sampangra dahanga. State Ngadeshok Mikvai border ENBO na Shorkawi election process limazang mara dalay. Tribal bodies Chini Jili Tangkhul Sachang CKS, Kyamung Chan Tribal Council KTC, Konyak Union KU, Pom People's Council BPC, United Sanctum Likum Bumchi USLB, Dikir Tribal Council DDC, Kala Yim Kyung Tribal Council YDC Hiping Hina ENBO with Timan Chili Gadomda Kalena. Northeast India with development projects cha pangalanda Center Shokana Geodeck Samihera. Northeast Vivang Ministry of Development of Northeastern Region kala Northeastern Council na Fansa Kami Development Projects Shapangahang Jishet Wing Chili Shapangahang Tarukda Kani Geodeck Sahira da Northeastern Region Development with Union Minister G Kishan Reddy na Loksapali Hangsanga. Achugum ngapai November kachang aina dangda identified projects Shapangahang Jishet Wili projects Shapangahang Tarukda Kaniji Northeast Abom Thinka Shantarukang Tarukda Madili Haupok Mida satellite images kala mobile app aina geodeck sami kahaina da ministry China hanga. Ajuwi directioni aina dangda lupa 3,392.99 crore we projects Shaka Hang Madida Panga Northeast Special Infrastructure Development Scheme NESIDSB azingli approved Sami Hairachia. Ministry of Development of the Northeastern Region MDONER aina Northeastern Space Application Center na Department of Space we azingli mobile application samshokda GI na Northeast abang we projects being monitored sara dahanga. MDONER na gatom kami projects bingchi mod gatum mobile apps satellite amu kala drone amu aina monitor gasana da ministry jina loksa pali hangsanga. Lakvak Northeast Kane aina Bamboo Development Council nala 2015 to 2016 we aina hapogda 2021 to 22 aina dangda wivang lupa 90.86 crore manwi project rada madi mayami da ministry China hanga. Jingai Kuli 100 kV transformer Samsung Mihaira. Kujili Gajantara Langda Mai Electricity Malayla, Legasana Chia, Jithada Mai Malayla Rashum Laga Aya 100 kV transformer Semkup Kamina.
Transformer Chi Chingai Block Subdivisional Development Monitoring Mission Local Representative Madai Mi Van Vian Bo na awili khaleilan khushok naga tan khui mi da repair sami ka haina jia Madai Mi Van Vian Bo na khamati li ka hang awi shimkhur na chingai wi moimara la lega saje Christmas nang khwai da hotna da chi khanang sam ka phangwi wang ring ka pha phongshok da ot manga saigoro wi wang vareli masot miya Ramnau Bingala MSBDCL Department na kachomi ka highway wang la niyang khung ningashi so khangai phungshoka achahon gachang director ada tharuktang chingai police station aina BHCW transformer gathar install takasali ramjiwi transformer la maimara la lega sachi thekhuida amashana ramwi wang ningkharik mida repair sakamina da hanga Transformer chi install gasali Chingai Baptist Church with Pastor Reverend Dr. M. Ning Horna Suihai Miya Dahangsanga. World Press Freedom Index li India na azing Damamanda rank 150 li zangdale. Kumkum li baume katumadi atumwi od gasawi maram aina gathi shokda India hi media wiwang danjura sami thui gajingalay akang sahaira da World Press Freedom Index 2022 li shokhaira. Index chi Reporters Without Borders RSF na Pongashok 20th edition index chi we athishuda Global Press Freedom Ranking wing lay shaka hangchishat wing chaili India na azem makeup kuchi thumra le zangdale Achakum India we rank 142 li lega saje saudada achigum 150 ngasanga haina Journalist baume pingwi adungli violence kashok political khangakai media ownership ngawang roga hai hina breast freedom li kasaka adam ngasahai rachia report chili ka hang achigum 2022 li la baume akhali sadat la tharali phatop sanghaira report china ga hang press freedom hi 2014 kum bm moti kharawi aina ngajei sangshum haira kala bjp aina shimkhur ga ha ga bingna media ka singwi maram hangda mukesh ambani na gathan reliance industries group hi moti we personal ngasotna ngasahira Reliance we azingli media outlets sangshini leida khalena kalachi Indian 800 million kadana yangda khalena da hangsanga Modi li gashura bingna Indian journalist bili harass kasa kala campaigns li attack kasa shokrashum hairada report china hanga RSF report china hitadala hanga Indian ayin leida khalai kapit liwa baume bingli nga khami zanga ka defamation sedition contempt of God kala national security li saziya gajili phesinda baume bingwi tungli charge kasa chungsang mekhar haira Ajahon gachang asamai na Meghalaya Tharipam li khangayat chokda Meghalaya Ramnau thi sangahai bing shi shimkurli West Bengal wi CM Trinamool Congress kathanvu Mamata Banerjee na wasampang haira Mugro khuli Meghalaya wi Ramnau aina Assam wi forest guard gala Assam police jangda road kamaradli police na nawai kapshokda Meghalaya wi nar tribe mi phanga thi sangahaina Mugro Ramnau bingling asoda lay gichi hangda mashun bichar masami rang lakai na dangda ngarar mira da DMC kathanvu china hanga Mawansa gahai bingwi shimkhur jili wasampangda Mamata Banerjee na shimkhur avavali lupa lak phanga nga khangajon wami haira Mamata li ngasoda Meghalaya wi former CM opposition gathana Dr. Mugul Sangma former Assembly Speaker Charles Bingrop gala DMC wi mi gadailang sovaya Manipur li gaharana barivali sagathat ochot chungmai maman hairada Women Action for Development na gahang pau sampangdale Jikata ochot achigum tharao chenari wi aina chungsang maman gachi theikwida ji khiwi wangshok da khala ghost ji steady sakwai shinauli yom gasali khangarer NGOs bingzang da stakeholders saigorina ot ngarut khui phalungra da Women Action for Development na hanga Women Action for Development WADW Secretary Sobida Mangsa Dapamna kahang Manipur li gaharana barevali lamani ngaka nauli sagathat ochot madai gasang hi check sa phalungra kala achahon tari khani thang gumbi li gaharana barevali satat gahaiwi ochot jiwi maram WAD nala gupmai phasho khawai sa dalai da hanga WAD volunteers number 1 sa gahai barevu jiwi shimkhuli wasamphanga kala gumbi police station li lawang han haira Gaharachi judicial custody li leidalechia. Stately toxicology aina forensic medicine khwathina investigation aina charge sheet mi kasangli habda leida hangsanga.
Samkhor khamanga gaharana samkhor khamang vupuri vuli sagatat ochoji paidam khui phalungmara kala ara stately zam mayami haugada jigata yom gasa madai sang haulabai da WAD secretary jina ninga kharik phongshoka kashong khalang yom ochot kham khawai shokana matha khamai policy khura miranu gachila hangsanga State level Barak Festival Hapokhaira Barak Panit Gagatuma edition J Snabadi District Kabung Garongli Khalei Sanye Daril Sports Complex Li Rumidale Panit Chikni Thangwi Bang Mukok Mida Ajugup Sangra Environment Forest and Climate Change Power Agriculture Science Technology We Minister DH Biswajitla Kazip Chili Vazangda Barak Kongreji Mathada Haipalungra Kalachiwi Aman Kasakji Ego Tourism We Manga Aina Ngayang Sakra da Hangsanga Mikumo we Mirinye, Gongwi Aina Hapoga Gaji, BWD Youth Affairs Minister, Govindas Khanda Jam Nahanda, Gongre Kavankui Kwai Saigorina, Odngarut Kui Kwai Kasatsanga. Abam Chili Statium Masam Gubrang Gachila Katakwi Lungli Sam Gopaurada, Govindas Nahanga. Panichiwi Agaya Kasada, Barak Rock Concert Ngazin Sara Dalaya. Let Luida Ajuwi Kamadaya Baubing. Frontier Nagaland border Kalay Maram Ngasan Kawai Central Team Nagaland Li Ungida Leidale. Northeast India We Projects Chapanga Langda Center na Geodeck Sami Haira. Achuwe Bau Hiling Chung Haira, Bau Nganada Kalay na Tum Saigorali Ringapa Gala Kamahaya Zmiksho Ngasasiran.